بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وتكفوا وكموري توسانا سلامو جيهان تجاليو رهدي سباتيما حجينا لاهي مزابا بيكاو أرجونا بانتجو مزابا بيكاو غاربي ماو na huangalia eza kaya harumenti nezilio neza azmi wao zije hafaida ya kumor mazababika o ngaribi mao na huangalia na huishilia na utunda haruma ezilio haruma andika o leo amanga ukinyumenezi sijaban leo rije lijimlise limjulizeni izra rambua. Watukufu wa Komori, mumparoni mke makinihe mrishilie hauno haukaya Komor kena ujua itobaki haruma mivanya ya nrabu kena ujua ibaki itoloishia misajaja hawandu ikao karjazaliha hule sharza darmentinu ngaronao na urambua ezilio nizakai. Watukufu, diskuru nitoleo timongoni mwa diskuru nkozi to shale wote jani nilongozi wananyasi wale kunyumenezi ruambe ukaya ruwa ishilia muda mwinji ruwa bimi makati menji halisa leo rijari wajibu haumaki ruambe ukaya haina wandu narengeza hadhar zaha baitsinu haina mru yaujo urongo heli anza wala kawati mru shino hashangaza mru ngarishi yao rangu domwaha zuizili na kumena shenda inamno yasiwanu warawao watoe minyanya wambao haina wanzao rakufuru haina nogotko yonzi ridaza remakiniha rifanya makartuaona wakati wajibu mbabi ulati uhara ulatuha abonge uharibanu nazinu tsombani kabula ukaya wanu ngwajo urabo ngwajo ujila wajo ekaya ezevoti zikurubia ngarishi yao ngarendao ngarishi yao kartuhenda ngarishi yao narmenye ngarishi yao ritimenye izo joro wambia nzima entinu ya hatu sinao entinu inu ya hatu sinao kabati mru lona hamuna ntinu ujwe kubali umsajaja wanduwanu wanzoti wautia rumeti wanduwanu wanuti wandu wazalwa leo wanti wandu wanjao haruma siasa leo shawanu wandu boko juzi jana ngwaojuani wakajuma urumetinu na wakana dhamana za hentinu rangu yabo hata leo kabati mzima wandu wao ujo subuti ya hebanu harumaza rezo hau ya jambi wa Komori manongo nzima wa irenda hafaida hensi hatu wa Komori rila hule yode manaboko emazababi wa hensi waele wao wafikiriu waanalizeo ezijiriu harume dunia ezijiriu harume enti waesheli yao ye jana waesheli yao ye juzi ne jana ne leo na fikira hema uga Komori rijabalo rwambenuka ya
wakati ridazao tukabalanga raundu haungarshangazi wao siwishia diskuru zinchi sikufanywa bana ola heya midhamana wa janbu fulani midhamana ani makungumanyo ya ndabu ya ushi zila pia ngar observeo sha rijar mwambie nukaya enti wi inu hatu sinani yenti inu hatu sinani izo kweli sha sisi ngar aminuke amani ndio wajibu hosoni watu abo kabati mndu uje hujabani alishangaze kiabala ngurumbe nasa ngabo wandu raelewa ikawa ngwara wao majina hari association hari wandu fulani shawala relo kaya wala wandu wanza mataka kema taka ya waswili wajivure wabekaya reparsi warefungwa zeni shahidi ngizo zonti ema haila yote pia rombe nukaya ngabo wabonabo garoelewa kaya ishahao wala wanzo aeshi ngao biro hatu ngwarengawe mafura ngwarengawe mahindwa hula ngwarengao haina tsabila dware ardo hewa de ardo reje biro shas karnauzi ya hoanika karnauzi krero jwao ngabo kongwa parao wala hula ngarade ngarfanja unamdene mahindu ikawaerewa wapare serikali wala mapesa jerfanya msajaja na mjemda rete izo zonti pia ngarzona ngarshughuli abasa inu wajuha makalima ngare ndao kartwenda rijar wambiye hanu kaze vote nga jorelwa avec ou sans vous ze vote nga jorelwa homijini hatu kazna urelwa honze domijini hatu avec ou sans vous si rikao fanya siasa rikao fanya kampani rikao ujipanga hawasuli haramaza vote zinu zembana za hatu no birlia ze vote zembana za hatu no birlia ze vote avec ou sans vous yabona bomjuka uriona yabona bomjuka urangua ukabanu ridaza rishema jahanyu rishaza kufuruza hanyu rishia shabala sisi likaharma hansi nakufanya ni haziyo ngelindwao haramura mjashibanu dezevoti yabona kwa komoro rikorambua yabona kwa komoro rikorambua kashe balawa ndwala koramba binyanya ya opposition koramba binyanya shabanu wako mori ngoni mwahi daula hakokati hiyo ngarjo hima resecurize riberilia ze vote amange mabio ngaromosha na majaa sharabi mkombozi mzaza jinini singa tu kala ana mikonti wakamwahatiwa wadola raba wandumali wahenga bwalobonze wadotsanga waerea ikefedha isaija wapare wambere aretewa nabo upara madhamana karero wa pesa jarjer fanya jao na mjemda rete wallahi alazim nishahidi pangizo bahenga nabo kaya karnau ba nafasi zengo hizo ngarimlahau ni bano na mande mtsanze eze vote nga jorelo wanzo wene ngwajo henda wato handa ngwajo bakimo hao yo ujola uzaumenya hata lejeshi tukauja shasi wasaya sisi wasaya ngarjo bilia Chijamani leo jeru warongoze ruambia kabano emijile mabavu yani hatu sinao amarongozo hambabi habaha amarongozo hambabi habaha ine mijinu ne mabavu yani hatu sinao siganoje vanzo namba binyanya haudo hada wandu ngarimla hawnika ya ze vote ya jofanyiha na sadio zibirli zabari hili leo rambo kaya ngajo zibirli zabari hili leo rambo kwa nutsi ndani o shahidi pia dunia wasagwa zarambu wako
warambua waelewa wajeni wajeba nujuzi bana wakaonana na serikali waonane na madhamana ya opposition wao waamba ukaya opposition Komori walati wando udungwa kwa tina vision kwa tina hata malongo shamsajaji rishilia juzi ndio mangoni mai madhamana wahe ya community international wamba kahindi wamba Komori ndio harumainzia njema ya mweso voti hakaya ze procedure zidungwa hena na lazimu waunda au nyinyi mbukanu ngwa hara yao ngwa boja abonge karna ujua rimbeni nafasi kali ngamduko menya nongo loramba hindu na bazawa ile wajewa leba sayinu na msange mwaire shaze vota dorelo hata wajiko jeshi ngarjo usekurize ze vote wasi sikarongo abantu sama de shababi mwenza akili de shababi ufikiri ye jana rikanda juzi rikanda jana rikanda leo ngasinda na wao wengi wa Komori emana mado wengi daboko washashi warawao wabona mjuhe na msamonzi ana mfanjao kwa sona wanduwe siha hakayo wengi wa Komori zinaweza mjitoni hao ikemona mkomori leo hajahamba ukaya na toa zalipte mamadu yabutona wajinga ngutono wazambao wajinga hakama madu sidemdo balia faida armansi hatu zaida mahanongomini harumansinu wika dakara isi shaka vice president haka vice president hakana wizara wa mali dezane haka director de cabinet hani zedaraja za hensinu zote pia hazibili vice president yakaurenga interim ya rais wa rais katina hata mahala marata armenti riwauzise na mrambia hizo mafanya juzi mwaka na dhamana kwa na huna nongo wabe omhuwa hao na tekodo azali na rohe nguro hondo biyaje harumani azali nguro mrini kendo le jawabulo kwa sinilo ngasina maha na maha ngarozi sao wao ngwa kontingwa fikiriu ye baba ndazalilo hata leo kwa tuhunda warambi zabari hile waroza ho sautinu dokoba nukarna ujwa bula msajaja ngarwambi yao ya opposition hao ya mahamine zaidi za watano au henda na ngudo 2016 Komori kajao na baalama ya ukabano kweli ngabo opposition Komori hako opposition sima hiyo opposition tubanzia opposition haina wakati daula ilona ndongo nziro ohuna majawabu wa yamba haina usiku ya daula ya hunoni njema yo uoniha shawo wele ukaya opposition kufuru ngamwambia warejei haruma interneti bango jonda waone ye role ya opoza haruma daula ekala ngwa mwenda ula ngiyombi bahia ani gendao nai bahia role ya nkuu yo ya hao hakawa ule lazimu wa korije waonise wajulize rangu juzi hata leo kabatu skuzima ndio parta discours ya opoza ya wosaka nongo fulani zibini na hii ijo kanje magazi kalamna fulani kabati roharinji rata nami sijonjia kana roharinjie zasonjia bangu riremani maluja harmensinu karjauna bamsala titi ya fikra simali wozemali za hensinu waziba wazieha watonda zurumilo watozurumia shafikira remani junu wa shakineti wazali yo fikira kamini wazali waja wadi wa corona banu yo business ne dunia eriki kwa jaka simba shawiri titi na opposant wait mndwa minyanya basi ngelazimu Komori warambue ka yemruola
ze fikra zahe usiku fulani kana matabu fulani hatoa solution fulani bese solution yo ijo fayensi hana miko amenifu sharangu juzi jana leo wasoma kina diskuru nzima azalina la werenjie bali mkaya rimstahini mkaya kaukoza mkaya kahizani mkaya li hata sardini kajakaya mkaya kawajaka maji kawajaka buji mkaya kamjatia nzia mkaya kamjatia maji mkaya rikawa mezi mtwalinda hulo mbalo ani zongo za nyimeni mjokoro beliandazi embarongo baana mara wala kashe wanduanu banda warafezi 2016 chawa jipanga hanamna fulani na project fulani na fulani akasisi rikama opoza madiza shari kaunjia ho mijini rambio wandu ezendao na iharmwensi namna lazima rokai namna rjo fanye karija sikunda ubize na gozo mazifanya yudimana wakumori waone toma ya hauso maraisa za amweshelero kaselea azali randa borlo maopoza regabiliuze voti za mara zama depite vadofanywa hensho ambao Université de Jeunes azali hamilo hadisi au swala wakatana rais kanaenzi uroha abasaba jana ononwa jina yetsire mebwa izaidi hali namna wakaya handani hakaya ukauliga wandu warazijua wakamwenje wakajawa avuma nogo zinja azalazifanya bana sasi ngasi 2013 ngata 2014 kabati manzia nzima afanya baba hanu kabati mwenje kabati go subutu mwa ndo rejea masomo na hizo raisa kaujibu hama ukaya yode manarto jwa ulala dokore teloka reje harma umezi na skanezi karjami ya mshahara monze skanezi tifanjao skanezi tseleza mwenjarweti leo tasete jeidi ngoni ekatire jei hamu yangu ya handani ndo mwenje ikatire jei ngamyo sahanzia za paunono ikatire jei ngarjowana no namna msomo ulio hana sukiza grevu zino ngarjowana nizo babo ikanu ngwalibo kabanoka grevu na serjo uliba wanuhesha hatu karnaumu ya mishahara na mweshelo mana baseni senna rais yango dika kandida amba eze votizi jao do jowi misaru wale karjo nda karna haida na rende harma ze votizi jao zema deputy rans ani azali hakarme babangu ya hatu ranzwani na mwalira ngazija hakaudoni sawano namna zinongo za hensi zilio namna ufanya vanujao enyenyi na mrabie ye dizai kurubia wabanu usiku zima mafanya ani manjia mjini maonisa ze tabu dharmeti maonisa kuurika ye tabu yule dalao no go fulani kabati minyanya misajaja yabo no banda kaujana kache wanutsi wanadamu wa ukawaeli wanduabe nafasi warejema mche nyiti wanadamu ni mapoza mloleo walazimu mbwa nafasi yule mwana uko haina shabali mwenza hikma mwenza akili mwenza uwezo ya anciensi rangu wota kijuu haja ani hujabanu wokani mtole mro uhadalwa ya loswanjizi ni wandu maopoza walo leo yule mana nkombe nukaya emana mto huishiliwa ngareshele yao juzi jana leo garionao ngarimao garangaliao na ninga mzijuao kakamtina bobira yode mana mwanzo mmenyeze voti mjipangao mjambezi hiba mardo fanja batu ngarjo hima zidafenyi hizi hifadhi ngamjombe ni mnasir wanduao ka uhadisi juzi wamakabanu wananyasize voti katina zijabahi
na nyasi wa nzuani wasawele wakarka wa hadaya nzuani na mwali karsana mna shinarji rende hula na wale zanogo abenzi ano kare menyeze voti karana shinarji ziye nzuani karana shinarji ziye mwali hatanga dekana shinarji ziye shana fanye sambla karana nzor menye hizo wazama juzi ngabo mzima kawe afanye raporo kabano ndwala wasawelewa isa jiri hindi ngabo wananyawo wanzuani wamba ukaya kabasi twamaya ekardo voti mgazi jamro jina ujorejeze zinzuani hakeka havotiwa ngujojambe kaya minde manda handani hangu ngamrudina ndele nifanye madhabidi wanyasi wa mzuani maopoza wawambia kakarna ujua kamnauri hadabanu sui sima opoza shakabati mgazi jamro jina ujohunde manda hinu ya jeli kabala ya demanda ya mujorna hunde tartibu wamekabanu nde manda handani ya hangu wanu jao wanja wandal badili shari ya wanda fanjao ali itongeza wo wesa toma yo message ya opposition ya Komori haurambe opposition wasawambilao no wananyao maopoza wanzwani kai kama mkauri hadata mjemkesi wandar mavoti kele ulio hanani ani abasayin wo harmembana hombani hao umrogongo vuwao donc wayo ukaya kubobira mwa fikira abasayin wajiwa menye sisi ngarombiya nangamjwa kashterlo wenji kage mkawenji zo makautajo jogafanya hale shwa Komori mwafikiria unapachele wandu wanua kana ezima ngwa zalika sifanya pale bana wote pale ndao swalelo mwajusa wakota mapare moroni wahuze kalawa ngiwa anjalia ngwa dewa zali hekalawa na boy pondao wanoka banu ngwa wakati maji wala tamajina wanoka banu an pendant 10 ans donc abangar mambenu kakarna ujwari bulie msajaja haka nyinyi wali ngamjuwao ukaya wakomori kwa tina tama yahanyu ngamzirambu wao kwa Komori kwa tina tama yahanyu abonge sijaba leo ni wambiye kaya hambari haumakinifu ukaze vote nga jorelwa avec ou sans vous wanu vote izo tiza wandu walona ezi na wasona izo za huwa Komori valemu vice presidentiel wajojua me kwa sume ya kandida wajojua abukaza urelo SRC mfano wajojua me kwa sume ya kandida ne parti au pouvoir ne mouvance ya abukaza urelo ze vote zinu inu rendez-vous iwanzongu johenda yotwanza kana hwenda wala kabati mjeni ujoja wambenu kaya ze vote tirelo abe opposition keti yabo sijao inushwa kabati mjeni ujoja ambe ukaya abanu ze vote za Komori kajakiri opposition kwa jenda yoda alama ikoni kakabanu kwa anu majindu ya opposition inu na mrejei haruma interneti bomsojua tafsiri ya opoza bomsojua tafsiri ya siasa bomsojua mnu kufanya siasa jarende ikana tufanya siasa mnabakara makufuru mnafanya siasa ya Yeshua mnafanya siasa kama mtinu yanga mlifanya mnene yote ni tafsiri ya siasa siasa ya garfanya siasa reheze daraja na mamshukuru Mwenyezi Mungu ba alhamdulillah inifaa siasa inifaa ngefai amdo mikanifa nilimwambia nima na Musa mwenye baraka misurumisha mina akashifahamu sikamroju 2014 ze vota madepite hanto batama tsuvotrao
sama tuvote raulu mimi ngamina kandida baishe mtovu wa basaino ngwa boyo santao alimhaji chay sersega sina kandida sitolo he conviction hangu sala ka sina uja ulata conviction hangu ha posto tolo atishome reje harmaizi yone tafsiri ya mwasiasa wamduka na vision fikira hangu mdono wasuli baru fulani enyi nye fikirani hindi na ngoma haula hata leo msoka ujipanga mmene voti yoda alama ya ujinga yoda alama ya ujinga yoda alama ujinga na ngoma haula mpaka usiasa ndo mtoa zali mnofanya msoka ujipanga mjabe kartona mavoti karjo meja tufanja hizo sikauzamba kaheni mtendelo ni wajinga wanasiasa wao mnadania wao homboga mapoza wao wanafikiria wenzinu watu wanafikiria oni sasa inu jamaa sonja janze anabasa ino kama boyo mze udomo rongo wa ai bukezura kahamba basagwa jirema wao olangu heyo hada ya mwini wala heya hada ya razida wala heya hada ya mamadu wala heya hada abasa ino wachikausha wao abasa ino opposition ngejo opposeo que s'opposer azali ya opposition ngejo opposeo yabo opano hatu sirima kiniha hakaya isla na Amerika walati wando la fikra hentinu wakomori pia wasawaelewa kai bazamana tinda wala warutindawo yetoma hakomori ketua linda hawasasa makini harika hansi ngalinda uze voti na singa mambionika gardozi bilia hanvu hikma hankili yabo ngemba biyo ekabanu mhaska o marisiza ngarhe rambiye habdala na bekaya kan nsende kandasi singa duhe kama kandida ngoja nanga bojuka henda cette fois-ci karnawi la jeshi liderbir liye voti na siwasi na hizo kanya panga leo zero panga hali ze structure pia sati panga hata securisation na mambiao ni namziji wao nyinyi banyu baada mlata mahaminga ya bure na ulatamare na msajaja kamsina bobira nusu kwa sina de caution nusu kwa sina na nusu ngweloka ya kwa kawasi bobira wa komoro warambua hana ramenya bismillah shahindi wala talumuni walumu anfusakum mkana wakati ujipanga msabuha leo zero mrema wazali hizo mkana ezi mwirati kamwenje kama jikanzi ya kalapitali kama temanongo mefanya halafu ngani jema juel wala marampira mnungu kotere harinai hata hezobo juu harende hako china wala muarao sen wala watewe mabi hawalegezi kama baduka kujatia walu mkaho mpirani mkahura mkama ataka mkama defenseur mkama milieu mkama gardien mkapia mshindwa kamjashina wati hata mabi yaba sali msogo hi mheziwa baada kipunywa jina ye kipule zina nilo shama joueur mano jina ye kipuna kuma nile zina la equipe shama jama joueur mano jina ngwateo mabi wa ningabo ushinzi yensi anwango nawe yensi juha ngweshiyana mevumula unromonze halafunga nibo jua walango arona hii na bo ushinzi ngotokaya walango arona hii na bo tujunga ngwasokotema bireshinda tumingani mfano ndalisi ya henyu Afrika nyingi rihaye baba sio huna tandrabo kena ukiri wala jau rizungu se dunia wala kana humkiwa zilandrabo halafunga wana shewanu wanangema jaya hanywala ngwambao zondrabo haya azalie komori ijaini kiwa inyo Afrika
walisha mdudu ngoni masukutisha mzo mjamdi hada ya mwana jamu ndosolasa hanikiwa haya wana zadu hazira kana uroha wajau sari mfungu kana uroha kama litera safi ni yonde helwa mbao haya haina ende hula ende sozwini baba hoza jirinti baba njuza jabanu mdi hada ya mama jau na bosa rais wa daula kama na rais wa daula Nyezi Mungu dolono mfaume udoze unikowe anzao tindani sindani nezedo za wako mwali zoba kubulu akam Nyezi Mungu haroniza gaa iraisa zali dunia pia wako mwali makabase ko engerdo karaisi twa zali dukaji harimema kafarema yotipi abonge tijabanu njeni mwambieni wakumwona wenza hikma wakumwona wenza akili wakumwona mfikiriu msuna ngoze maguhentu msindao wakumwona wenza hikma wenza akili wafikiriu waudo wenji imanina mbaudo wenji hindi ngasina mahaminji bano maguhentu ngotopala nkodo ngotumosamana ruwane ngojo sana fanja unoko mori ngo makini tijabanu ndongozo wako moro no makini weshele yao juzi jana leo na meukaya na jipange bazi la rasara yani zila mbiora henda ze mipango rakaipanga ili riwasuli voti isaija na singarjozi himilia ngarjozi bililia ngarjore ngai community international ushahidi Garjowa nga mazahidi na uko juzi liwambia ndo juzi liwambia hina mnainu ramba ukaya etsinu utajiriwa hawa handalinde amani ni amani yoikantana mwele dingo la hoa ndo ikao ngona enti wandalole enti ngona ndo wabirili yao ngabo wanazjibwa wandu waparao msajaja sisi wandu shangiri yao yezi si wandu na waona wandu wa ujuzi wakanava mana karna uto ukubali wandu wa warejeze dinguni abona waramba ukahindi ye jumu ya madola kwa tibanu wajame kaya opozisiona mwende haumtende waleze voti ya hawameo serikali na mwende haumtende Ngwajo fantartibu ataye rendez-vous istehilwa le 26 mai 2024 wa rais wa daula. Kwezi, ngarwa shukuri yao. Nasi mashababi na wana nao ngarwa shukuri yao. Wakari taharwa wale. Yu haki ya haki. Ifaniha ribenze itike mediatize shangara zambao waba saini rijua zinji warambia zinji wao warambu wao ka c'est vrai y opposition yo cassé c'est vrai y opposition kwa tina vision ya ma homme d'état c'est vrai opposition kwa Harman Sabuho kwa na uto ubaki Harman Sabuho za opposition wala wao tena kwa tina jukumu wa ujame kaya banule jeshi ba yote nongo ya hao isinongo ya hao ngamwambioni kale jeshi ngajo securize sisi ngajo securize nimabena mkeswi le jeshi ngajo securize kamnya porona jeshi arma biro vote lo karamaze kapitali kama hala banzo wamenywa mahindu yetervene hifadhi yenye namna na jojiri karna ujua ngwajali ya msanga mlahao na ndamtajaja nusu wa juhenda nusu wa ndomeni hala furba temi hono dama naratijerone cette fois-ci namjipange ndo
bagani azofanya solo mwe mara ya Komori si mara ya Komori ngal jom ni kani réponse ido ka ferme ni opposition Komori ngal jom ni kani réponse ido ka ferme hakaya karjone akili hanu karjone hikma hanu karjone ustarabu hanu shamsa jaja hato mwiso wakati nadhumu nduwa oneza akili za hanu jagaro nao oni ujinga wa hanu no mbutsihindu wa hanu no utsofada wa hanu na ukawa sayinu ani wani nga mjilao karabu wate kwa jari mikeni zamana ni mjilao bomloba opozan kwa jizeka ni aezima mbu nabonge dakandan kemle shadjabanu ni waishele zize nuwa meukaya sheidu kurakanisho wenji wa hatu lati sabure zazira fanya pia lati sabure gardozi birlia harme masiwa yomarano gardozi birlia harme masiwa yomarano abongeleo ikama mba mwende kamjenda ikamparambude ikamfanja mkauharaya yuafera hanyu izo njomambiani izo etapu za biro azo sazibiro kaznaura jailwa tena kaznaura jailwa tena yesenisa ihati wakawana hatu asali nilwachi gamjoudu nge processus yabo embabi yaba kimdo henda shaizo za biro azo zibirwa na yofuti hanyu akasir kama opoza rende rinjari mwezani kuzonzi pia karjabude haba nini ngambudia wazali hata basa bwana alifanya ujinga bado ni wajinga bora zida yasikwambia hale kani wajinga bwana alipamwa hayende hazia hani mkahima talongo mjemwelewe kama wajinga ni wajinga yode ala maboko Komori leo ba ara mwenzani bakam kobobira ze voti de dati msamzeshia et de krengelindwao nabo gazjo urelwa ramanza akamjanza ngarongo Mwenyezi Mungu batike deuxième tour atalia honde au premier tour ngarzomba amunga wanwa amwisha msaidie zyo hamba oi ye kanga abo deuxième tour abarongo nai hakazi hadil fanyao batikae deuxième tour yo conviction politique nini kamsina conviction yo kama mshinda ya premier tour yo conviction politique sisi loninyo lokaya yeze vote zike rizihunde au premier tour yo conviction politique alafunga bwa shangaya watozi mwisha msaidie zuamba oui yone conviction hatu yone zahazil fanyao yone hamur loninyo ila timenas d'ailleurs kajama kaona ukaya ambaye kanga abo deuxième tour abonongo fulani kabata basi yone conviction yone hazil fanyao nyinyi mana mtuelewa lokuga mtina wandu kamnajipanga mtsabu hamtsabu ezekolizija abasaka mshwa ngamanola hubi ezekolizija ebanga fanyao hakamnajipanga mtsabu hataji na hisa labonge mtukamle abonja leko katimshashi sijanambie opposition hawe fracassé ngono ukaya singa sebanu ngarabimao ribime ngarabimao rima benu kaya ze voting a job fanyiha avec ou sans vous ojo kanda buda na buda nabo role ya daula ndo hifadhi batike msajaja ijola uzo utamsajaja lazima prison ojo njia kama amjamba prisonnier politique mwambe hizo mwanzao shaujola uzo utamsajaja mtinu ze votajo mbele la prison wasina bukaraza ndo le president haina jokara isimanu randevenija babu hamdu ngazoimeni hato jomarete embabi yo karturindinda yejola uza utamsajaja zevotea johumbilia hopirizo na wewe belu mzewe hatu belu zamana hedifai
waziri wa mahakama jaye, waziri wa habari za ndani na hifadhi ya ndani yembabi hiyo watike marini watike uhara akantona rais harme dunia watu kavote ya bulewa mramengo wa meneo ya wareti ya ujuhundi hagu harwana msajaja wongo afumbuhu mweleze voti nga juhumbiri ya hopirizo na kesi jinobi hata na kemfaume hata na kaza kofia njema hata na kemrahafu hata ya ujula uzata msajaja ze voti nga juhumbiri ya hopirizo ekaja mbila hopirizo baisi mara ya wasi somna na irewe changa juhumbiri ya yerandevu yinu ibiri ha amani na usalama na omba Mwenyezi Mungu kandida wa hatu ya hunde kama wabenze na gara aminu kama johunda akartuja kama ngani kartuja una shinani na ndo akode shinana naye leo wasawatile pwa waoniswa kumurika wote mabamana chao watu wasabu hao wapondeo kwa tina vision kwa tina hata tiktak nzima ya kisiasa cha msajaja mruvu hata mpaka ndabo tosa na salamu juu ya hani wajazakumullahu khair.